Mintoff's residence, Larish, by Delimar. Studied for exits and weak spots. So you can get the job done in a flash. What job? You need to kill Don Mintoff. Kronoloġija ta' deformitajiet mistura, taħt qmis preċiża, ferq pinġut. Xi jħalli l-uliedu, il-luliet uliedu, mal-karta rosa. Qalb tippompja d-dem, it-tiqiru jċappas il-memorja, memorja spulpjata. Xi jħalli warajh mal-era missier, mal-falliment, l-insuffiċjenza. Xi nħallu warajna? Francis, I need to know what happened to my father. Jek jiġili xi ħaġa ħut li ħsiebha l-murin. ħadd ma ħajkun jaf x'in tagħmel, Rich. Għal ħadd ieħor inti mort Londra għal xogħol. Imma Alla hu. Alla jkun jaf x'għamilt. Mela. That's what you've been planning? Is that what you want our legacy to be? Fucking Axis? Io lavoro al bacino di Carenaggio. La mia famiglia ha un tetto sulla testa. E i miei figli possono andare anche all'università. Tutto grazie a Don Mintoff. Eileen, fejnu missieri.